youth of GSB तुम्ही पळयता आसाची and बेगीन आसाची R.S. Shanbhag, Ramchandra Shanbhag म्हणून सांगताची value point ताजे founder and CEO जावन so nice to have you. मस्त पुरा कार्यक्रम चलता आसा तुम्ही एका स्टेजार आमी प्रति एक स्टेजार वता आसतना आमकां हेल्प जावपाक जाता मे बी आतां कसं की करका एस्पिरेशन आशिल्लें तेन्ना यंगस्टर्साक जावन अशें पुरो कोणाकी जो एक सपोर्ट जावपाची जाता इंटरडिपेंडन्स केन्नाय आशिल्लेची सो आमगेर यंगस्टर्स वर एस्पिरेशनल आनी वर अचीव कसं अचीव करता म्हण आशिल्लें तुमी कसान सांगू शकता. Okay, great. So thank you for having me here. Again, ekkachi advice for youngsters: look out for entrepreneurship. So तितले capability asa, avkash asa, and I always feel that we are blessed to be in this time of our lifetime now. India is having a decade म्हणतात ना म्हणजे 10 years of or glorifying future for us. So Shanu, a right time to explore venturing out and must support system asata. तुम्ही startup करता म्हणणारी funding possibilities, reduced interest rate are loans मेळताचे मस्त जन are eager to invest. So तुमगेले एक idea असल्यारी please come out of your shell and then explore in entrepreneurship. And I am one of the supporters of most of the youngsters who have approached me, and I have been mentoring a couple of them. Alternative weeks I spend a day and identify their talent and bring them on the mainstream platform. I'm not in the funding game right now, but I know a lot of ecosystem partners. I can connect with them and get them a good platform to build their extraordinary future in the future. Beautiful. So कशी तुम contact me? How एक WhatsApp is the most accessible and available platform for me. My number सांग के हंगा thanks. So I am on 98860 46408. I repeat 98860 46408 on WhatsApp. Yeah. तशीची आमी ग्रो जाता आसतना सगळे समाज आमकां सपोर्ट कोन्न आसता आमी उलयतना तवळे संगीत सामने आमकां ग्रो जावचें मस्ती चलून पुराची आमकां सहाय केलें करेक्ट इंटलेक्चुअली अशें पुरो असं नाही अशें पुरो सो तशेंच वी हॅव टू गिव बॅक आमी कसन घेतला ते वापस दिवं काम तशें आमगे समाजाक कसन दिवचे प्लॅन्स थिंग कसन फ्युचर प्लॅन आहे म्हणून अशें दवन घेतला श्योर एब्सोल्युटली हांव मस्त वर्सां दाखोवन कॉन्ट्रिब्यूट करता सर एकच प्लॅटफॉर्म हांव यूज करता अशें म्हळ्यार डायरेक्ट बेनिफिशियरीजांक मेळची तशी एक अवकाश आसल्यार आय पार्टिसिपेट. सो म्हगे लायफ गोल हांव सांगता म्हळ्यार एक फस्ट गोल गोईंग रुरल. आज म्हगे कंपनीन तूं अबाउट 2000 लोक काम करता आसाचे. I started 32 years ago with just 10,000 rupees in hand, with 4x6 room that my cousin gave me to, start my business. So from there, at 2000 plus jan kaam karta sachin, and we serve customers across the globe. Second, madari 85% of the employees are from villages. Okay. So I always look for people tanka mast क्युरियोसिटी आसता, एंग्जायटी आसता, तसो तरी लायफान ते अचीव करता म्हण आसता. तशें जाल तितले हांवें गांवच्या जनांक अवकाश दिता. सो दॅट इज अनदर गोल. थर्ड गोल इज आमगेलें एक BPO युनीट आसा तांचे सादारण 6 जन काम करता आसाची. जाल तितले आमी हळ्ळी वचून आमी BPO युनीट केल्या. उडपांत आसा, सिरसिंत आसा, अशी सुमार सानसान गांवांत आसा. मत्तूर म्हण एक संस्कृत स्पिकींग विलेज आसा शिवमोगा लागी, थंय आसा आमगेलें एक युनीट. आनी 85% ऑफ द एम्प्लॉयज आर विमेन एम्प्लॉय. तांचे एक 8 जन आमकां गत नाशिल्ले. दे कम इन द रोविंग बोट फ्रॉम देर विलेज. देर इज नो एक्सेस टू रोड्स. सो वी हॅव सच एम्प्लॉयज ऑल्सो हू सर्व Fortune 500 companies in US. So it gives me a lot of accomplishment, sense of accomplishment in having them on board. So to add to that, I always believed in creating entrepreneurs who create more and more jobs. My life goal is to have a 10,000 people organization. And last but not the least, create wealth and distribute wealth. So
गव्हर्मेंट नॉर्म्स 2% ऑफ अवर प्रॉफिट्स CSR देऊ का म्हणून. आय हॅव बीन क्लॉकिंग अबाउट 10% ऑफ माय अर्निंग्स गिविंग बॅक टू सोसायटी. So recently Megal company, one of the main companies got acquired by a UK listed company, getting listed in NASDAQ now. Going forward, my percentage of contribution will go very early. So life goal is to reach 50% of my earnings to go back to societies. Wow. So that is where I put myself, Megal to Megal partners work contribute करता चाहिए. Megal while work full time into philanthropy and supporting couple of foundations and one. Yeah. So तुमगे गाँव कंचर. Megal गाँव सीतापुर, North Canara, Siddhapura. Sirsi. Siddhapur. Wonderful having so खुशी जले तुम्ही निखिल तशी जावो आणि नीड अशी नाही का ह्या पुरा विचार पाव म्हणून. Absolutely. Thank you. Thanks.